Danas idemo u Zoološki vrt. ulaznice za nas 5, 2 odrasle, 3 djece, 15 maraka. Mislim da je to baš jeftino. Ajša, na koga liči onaj memu? Ajla, na koga liči memu? Dunja, šta je to? Merkat. Metak. Gdje je metak? Nema majmuna. Bili se vas dvije ovdje volile igrati? Što, vidi kako je dobro zabavan park. Gdje je lav? Lava nije. Sakrio se. Eno ga. Nećeš pa, držite. Držite, ja. Gdje je ptica? Da, ja išem smatiti. Reci čao ptica. Šta to jedeš? Šta jedeš? Šta je to? Moći. Maši. Ćao Dunja.
Jel najbolji dio kuš pauze? Možda smo kafu. I, nema ovdje gdje naručiti. Ima dol na početku. Daj joj, hajde. Daj ovako. Ovako koze zubla, vidi. Evo koza, a nisu ovo gore su koze. Česte koze. Česte koze. Evo mali koze. Česti mala koza. Moj prsta Dunja da daje, čuješ li? Ne, Dunja. Eto baš da penješ. Jedno gore jedna. Vidi je gore. Sviđa djeca, vidiš što to vidim. Je to odgovor? Dunja, je li ti lijepo? Jeste. Šta tu jedeš? Smoki, kukoza. Jedeš smoki, kukoza. Ready.